Dali adat syid bitau tad dunia akhir maksiat mebagotat jeb-jeb tempat kaabihilahi anak jitempoh ya jitempoh ma butat ganje jino dum di Aceh but langkanya ka terjadi akidah dalam badan pergaulan ngenjahe metama halom narkoba penghancur generasi na yang pegah dro Allah di Aceh nyawa kalahe pegah dro Nabi Isa di Aceh ka terjadi menyeke ulama syidji terjut pe-Yahudi nyo pengikut daja hala darah tak semati nyokan haba kegura haba nyoka terjadi nyoban ka di Aceh syita preh-preh bala Rabbi bener jagaan nyawahe pama dengan ayah bener peturi Allah ne pasawa iman lam dada bener karasikula sampehan jituri daya betan ne pebebah ane pergaulan ne jaga betul makut ke Allah azab tak urau tema be gara-gara anak mesir lam nuraka pulam HP mememori rata sago nyan tukang pehancur tuha muda baca menyo pulam ngan pacubuk hanji turi drone nalako asai megairah kamo agam syid metampo kan hanjit ne megaul tapi bene jaga dro lage kun Islam be kun syaitan peturut dro kasih dalam maksiat beli tiup but dunianyo jak minta akhirat ke pangkai getanyo tawa tanyo yang katuha puama cewek talegi gong lepah raya dosa pubut jahe kana lakam menan cit kamo agam be pemuda-muda dro anak kana lapan be klep mata ngan kak putro letadum anak bajeng jimadeng pat yang lahir akibat pergaulan bebahana so tamle sidara ji angkut bengah seput hana pre-pre lage sure kemang ji pusing le agam baki pakan pomahan tam pakan yahan tanyang be kasetet agam kemang keprut untuk hainang tak dali adat cid bitau tak dunia akhir yang jut ke alamat mandum-mandum kabela akhir lun pegat syairnya kan kun kedrana bohati bele tahai bala tahai gempa sabi-sabi jaga doa taulan jaga Islam bohati pegang persiapan tasambut perang Ba'al Mahdi jaga doa taulan jaga Islam bohati pegang persiapan tasambut perang Ba'al Mahdi.